Kolombe ke taute busno tini ang hai norong Dipok entertainment YouTube channel taute busong tini hai non thani phajapi ko na kugui tongmani kokron tui taute busong norok saimana tabo ye Chini Tripura hani Bangladesh liong no ruklainan nei je kok salemani koboma kok saleka taute busong kok rok beleken na kugui tongmani tamo khai politics leaders rok baksa kide kirijak saimaya siring masamang noi leaders no khoman nukha ofani bagoi jatini bagoi hini kok sapaika nini simna contacti chini minister service ke tuno nukha aroni em no nukha tei chini onji chano nukha borok dofani bagoi hini kok kaham sawi nukhai tongkha tei yang sini edisi khumlong jomboitola ai rogo nukha kentu nini Gumuti district rok nukya kho dolai tei ayang Unukoti district rogo nukjaya ko taute busong haike ang koinai Unukoti district rogo bunor jotto no onkorbadi jotto no aro kuno politics nita tongdi national flag tu onkordi Amit Shah si direct sairi khangkai norok tamni bagoi wana jak kebno takridi sungo jarao thanchang nanisi tamo CPM tamo BJP janojati hin sung bukung bara hani busa butu hinkai sini hani sini jaga jamin segi tongkha sini maiklai segi tongkha sini chakri segi tongkha sung sitawono dalan belingo tongnani sung hasugo tongima tongkha sini culture segi tongkha sini jeb tongmani joto si segoi chinno bino kai sukmai tongkha norok abo harenon toyoi wansuk dikte kisa khorang kisan bagoi chai tok diang obosi samung taute buksong belakai केंद्र सरकारो जत्तो बोरक से आसुkai फानkai साका हंkai घुसपैठिए हैं अवैध रूप से रह रहे हैं बिना वैध डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं उन सब के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है आने वाले समय में और उसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम करेंगे मास कैसा ने बिसिंगुइनो जत्तो स्टेट नि बांग्लादेश नि टिक्लाइना kai tiklai butong kolkata asam nini haryana rajasthan gujarat jharkhand bihar nini je tongmani jaga orissa rong ni sironchi sikang 10000 tiklai horu norok Bangladesh ni news rok naidi roho jangmani haike absuk saiman tongui norok tam ni bagai siringsi kisa nai gadi je kunu bideshi borongno sung boba haike roklainani kok samani kisa sung nai legan questions regarding illegal immigration. See, illegal people who are staying in India illegally or foreigners who are staying in India illegally, whether they happen to be Bangladeshi national or any other national, they will be dealt as per law. We have a large number of Bangladesh nationals here who are required to be deported. We have asked Bangladeshi side to verify their nationality. We have a pending list of 2,360, upwards of 2,360 cases of people who are required to be deported. Many of them have actually completed their jail sentences also, and in many cases the nationality verification is required to be done, is pending since 2020. So it's almost 5 years have gone by. So we would urge the Bangladeshi side that they must expedite the verification process so that people who are required to be deported can be sent back to Bangladesh. They must expedite this process. No kana aro illegal no je raida sa etoi paitong hoika o bartha kotoro bartha ke buni dorom salaya apti ni samani hoito Bangladesh ni phanungtho Pakistan ni phanungtho je kuno desh bidesh ni tongoi illegal babe tongtongkha bono rotor to koi tiklai rohonani daitto jotto state no riri beka hangkai tam ni bagoi sini state okai siring do chief minister rok borong yago power tongnai rok je tabuk chalgui tongnai sarkar borok ain nanni ba borok saya phanungui manu godal jag o sarkar bai no hungkai norok buk sai manu bleo kogro no sawoi phat kai khorang ti salayoi sari sini hawo illegal immigrants bangui tongkha tamo Myanmar tamo Rohingya tamo Hindu Bangali tamo je kuno jati phanung tongtho je illegal no onosung roklailani BSF no rohanani detention camps ramui danani BSF yago yafari nani BSF rok bekkai rohanani abo daitto norok leaders rongni ake sung Tiprasa abuk saiman suk nai sabo dofani bagui samung khaitong sabo elia CPM to kurikha CPM te bini jibono busai phaimalia Tripura hawo CPM rongkha wanjini dalal Bangladesh ni dalal jotton se bisi dasona inke CPM rongno Bangladesh rono bartha kotor Tripura dakha oron hoite Aadhaar card PAN card jotton ration card sramuri hoi onno state thangjak abon bagui CPM rok saraklia CPM rok te jibno phano borok laibumo sujak te boot bumaya obo haino tau BJP ni janojati khai tonai rokbo siring CPM ni lamon thangi tongkha IPP khaine rok ekisita borok Congress ni
ST Congress ni tongnai rok borok bu obo hainu Bangladesh ni biruddhi kok sanai krui kirijago ake tabuk Tripura mothani koyekjon ano simi Khorang Tisa mannokha tamkhai Tripura motha direct karakai choba khai tongo sung buskango srai sijak lainai tei nuknai sabok kubui dofana hamjak Tiprasa hamjak laibongau sijaknai jesuk rohoriman abo chungni jesi saitok lainan nango tamkhai nung aya hinja hangkai ba boro rohorman laisinai obviously kok khai taukte busong angaporo norno kosana ni bagui phayu tamkhai norno barbar request kai saka norok jotto drishtikono Khorang Tisa ni khaidi haikete taukte busong sisa saklai mung laso hai tongphinai je nursing admission choli tongmani 2025-26 ni norok phaibedi nursing nana ni bagui GNM BHC nursing jotto tongnai physiotherapy nini bifram abahayok course nanan to hakai norok angbai contact khaidi contact number rijak doti sujug kaham admission suru ngai thangka norok phai Pornani sujug na phaidi jesa hostel tongnani chanani free kahama tongnani abo norok jogajog khaidi angbai contact number ni bisingtoi abono saklaimung hekai takte busang abo bidonte log rinan thanglia chung jottono thancha tongdi busango thancha tongoi chung jottono awas kaisa bai Khorang kaisa bai chung Watar hani raida sa etoi tongnai illegal immigrants rongno chung bowa hekai ruklaiya meeting khailayoi jotto district of Khorang Tisa di hekai nangkhai sara Tripura strike nai hinai norok warning repressment ro khaiman taukte busong hekai asung sasino norno okok kosana ni bagusi phayu tei saklai mung phayu hekai nor jottono o biduno je majak share khaidini share khai jottono kaham tongdi susto tongdi ini ni bagui hain hai jottono no lom phika